ngiyambonga yazi ukuthi ngendlela lesibili ngayo hayi uyindoda impela ngiyabonga Thando njengoba ubona kunje ke la ekhaya njengoba bakwisele kwenzele wonke lo msebenzi sengenza ukuthi nawe ubone ungalahli wazi ukuthi nawe nala uzoyendela khona abantwana bakho ubayenzele amasiko ubakhulise ngendlela efanele ngiyabonga njalo usiphathela ngiyathanda ntombazane yami yazi wena inkosazana yami baba ayazi ngene ngoba ungiphoqaza into yenzile umsebenzi omkhulu esingawulindelanga usurprise kakhulu inhlanhla yakho iphumele phambili ungasaleli emuva wazi la uyakhona ukuthi uzophumelela ngayo mpilo ngiyabonga kakhulu nakusizukulu nezizukulu sami ngijabulile ngiyabona yonke into umuntu omenzele yona mina nginamandla ngingakhuluma kakhulu ngawo ngoba phela usurprise mina kakhulu ngiyabonga kakhulu thakazela thina bakagodide usompisi Mpemba ehla ngesilule lenge umgabateni bonge la intombi esizalayo yakafuza fulele njengefule mvula umashiya makhe ethi ngiyabonga kubo bonke abasekhaya bayede size emfuleni sizogeza awukwangcono ke impela hayi ngoba sisogeza ibomvu bade sihleli nje endlini isigonqela usuku iviki lonke manje lesikhathi sithola khona sisigeza ibomvu sibe fresh nathi sikhona ukugida kahle ngoba imomoze phela isawaza amanzi impela futhi sizowazi ukuhlangana nezinye ingane nathi phela sisisebunyameni sizowazi nokukhuluma nale ngumbo lezi hey cha ngeke impela ke manje sekumele nje sihambe sisindile yasinda ngoba ethole lapha yasuliphinde wemangida hayi phela hayi bingahlekwa ke phela lapho kuyodabuka imbadada impela sho kanje vele impela kuyodabuka imbadada sibesiphethe isicawu sibonga impela esigeze namakhopha wasathandi phela yisewasho ngenye indlela ena lengubo ziyasinda yo hayi futhi kunini sifuna ukubona ilanga hayi kunini sihlele endlini sesikhathele manje hawo masakadula sithi ha sithi sali ni madoda shut
sibone siphelele ngoba masingaphelelanga. Umlando ubulalela abazali I'm a
Oh!
Why mixing? These mixing. I want to appropriate. Yes, appropriate. Please appropriate. Well,
Njalo